Kone te whāra tātu me o ngā. O tō pasea, kia tautaha. Ohi po mai koia. Whāra tarata, kamoke whāra tarata i o ngā. Tō pasea, ohi po mai koia, ke te pira ni mua. Palestine malolo e sa tawataina o Tonga o siniana. Whaikau Tongatapu whalait mone, whamore ka ne whai mo halot kamata o tau whio i roi koua koe ni. Malo. Maika, kai te maika, te ki maika, kai te si ai te maika, kai te te koi. Kau kau ke paka, Latu, Fakafeta'i. Koe ne toko ni mo teu. Le whai agi e Fakafeta'i ki a whiona. Toi no kai, toi ni manatu ia. O kolokola ko ia ko hi ke manatu koe. E kai ka moimu. Hange ko whakoloa ko mea i noi ki mo tuka hapa ko whate mo ke wha. Le whai e ngā ka pe ko whati ki a whiona. Mau ki pia ko hi te rama, tapa. Lai kuna mau matai koki, kapata, koki. Moimoi mau matai koki mo toa pe. Ei ki Fakafeta'i. Tau klare pe piring ki kontere kere ko ini ko tonga ni katoa. Alo e ma whanau ke hara anga. Tamo me kau whaiako. Tongatapu ni ngā university ke o mamani. Amerika, Australia, Britania, Rama, New Zealand. Fakafeta'i. Fakafeta'i ni kotoa te koe ki haola ngangi ngā kotoa pete na whakapo. Ke maa kraisi tuka eiki, kōwai, yakai, langai, tuwai, kaukauai. Mea nea kona kina ki maa tuka rotu ka kanu Fakafeta'i. Mahini o kola ko i Tongatapu. Pika urat ma mea kotoa pete mahini o lau whae ne haro. Ka kōsi setani kuni ngāti o i, kene na maa pere kola tuko o wau. E tōni ki maa tōra hanga kō kotoa tēmu whae. Maa whakatu kō kōke a whiona tēma kotoa pere tō hinga e maa kō wai. E kola mo i ake. Kraisia ma kreisia ma mea kotoa pere mahini o mesi te kraisia. O koe pesi isu, koe penala me moni me muhu ki maa kōwa. O mea i rāki maa tōka wapa ki o nāki maa kōwe te koe. E te uke me te pāki, kōi taina tā wahima. Rāwa ki tapu ni me te pāka wapa. Tāne maa kōwe te koe ki ape muhi taina tā. Kei ki taoni ki maa tōru mahino toke maa ui toke muhu i. Tāhi e nipa maa ui kuati te ape muhi taina tā. Kōi o pe ki amo te tu Moimoi te ko e ko Moimoi pa te to ai e mo to ni pa te lo tu e to ni ma to ma pa ma pe me to ke kai si amo te si amo ka to api ta bo na to ma pa ta ko e mo na to ma ma pa te si na ka ni ko ta o na wa mai ka na ma to pa me lo tu o ma gracia
Korangan ni dia nak kembali kemalot open. Maut mana depan kita apa ya kembali boleh baik kenal angin berjalan kita kuat mana mengenal sama boleh mengenal angin kemampuan kita berkuasa Muhammad orang tua kita maaf mengerti ya aku buat Allah buat gloria buat ingat sangat ini boleh jalan kalau kita Pamalo que parece malo e que quanto mais fala ataque aqui pior com a rua foi a mim. O tu Tongatapu que doa mais mati koia ia ai tu ilang lagi. Tapไปtu e o Tonga o on. Tapไปno te na Tonga. Anas pau dumaho. Tapไปpara alo. Oha boyo. Berapa tu ke howe ke konwa sama atau konwa. Tapไปnak naik ke preste di Malolo. Saya sudah tawatai na Tonga. Kalau kau tentang kene di monde kama ada klot tap boy premia boy prao Tonga kau dah Fakafeta'i kau tahu di Paula kama itu apa tu apa ai Fakafeta'i kalau orang kata jauh kalau mau apa yang hari pergi Kalau kita kita bersedia, boleh. Oh, pengayaan dengan eki, wajibnya sah. Wajib kau kita di bawah sekolah, kawan wajib berkait kita. Kawan kau bayarku, dengan doa aku. Christ University in Pacific. Tahun kata ini, kalau apa mohon, agak tua kau selang lagi, kerja pasiva. Kalau pina bilang ini, kenapa kalau dia kemarin? Kau mau ia, kami itu memutar ini. Lagi frate tuan kamu gue lagi tahu kau kata ini kata Fakafeta'i ai farau puna puna ada ugahi programa aku ai ku tahu pramon nyai ane naya ge gue kan ada tahu kau hono kata tak ya pakai loma ai lama be ada mengawe kurang ada tahu panau di pala ya aku gue nih mengahi permain ni sebagai gue mau penuh ke mau biar ke ini kata aku tahu pernah aku mau pergi ke kilang menondong bekiai saya mau pergi dulu saya mau ilo hebat-hebat juga sama saya apa antara saya mau tahu perlu ada pun kamu weki jadi ada ataku kupai atara lah kisah nilai saya mau ilo bel untuk polisi weki jangan bohong dia kalau lebih kita berada tu di lewat kita mungkin lo yang dari berbohong ini kalau kita bahas soal kita jauh begitu doai sih pasti kita boleh. Oke, bu,
Tonga National Qualification and Accreditation Board. You know how to know about TNQAB. I raised Sita Kakato. Ya Peponi. Ano kwa ke tuunga Paula ko ya tuunga university. Eresi na kalais. Pada historia, berbuah artinya kau ini saya kau baru lagi, kau kuat kijai, itu ngakoi. Kedui, pengamon bah Kristian, mereka yang itu bah ngawi, tu bah tahi kau patungnya kita pore ai, kau apa mahin lo ketika tahu tu, kau tabak ini api. Ay apa kon udah fight dia patungnya betul tahu kau pamo di matai mereka kata teh malah ya aku kata kau kini malah ke wang isi poti so we go to aku ya ulama dia I Price University in Pacific University of KLIC orang kata habis mengajar university lalahi itu berangga. Orang kaya kau Auckland University of Technology, itu AUT. Guangzhou University Korea. Kalau apa yang kaya university KHB, apa berangga. Kemudian yang berkait apa hari kau di kutu kumai, kawan Kristian, berkait apa hari kita wei. Kita faham oni oi. Ono fatokai faham pure anga kia beko koeni. Potaniai está ka University Australia. University of Iloa ko Edith Cowan University in Western Australia. Ai taha whānawako ai Christ University Pacific. Ato kita siausi mai atafa. Ke hoko atu ai deako agloa te ngako koe ni post-doctoral studies and research. Ako tu nga maaru ngai ako tu koe fuatai diri ki taha kau whako ai apea koni. Ke hoko atu i tu nga maaru nga koe ia. Ngako ko au university. Tôi ông mua này bây giờ bố định tao đông nhây để tao cái ta một con tao nào vào cổ rồi lấy chiếc tiểu cả lại xì ai bỏ được quên ta bắt Tonga tu ông ao về có Paula cái Fakafeta'i. Honorable guests, ladies and gentlemen, it is my pleasant duty to extend a warm welcome to you all, friends of the university from all over the world, colleagues, family and loved ones who have traveled far and wide to be here with us on this momentous occasion, and that is the celebration of the academic achievements of the cohort of 2018 for various programs. Two important milestones worth mentioning in addition to the obvious: the sheer hard work of the board of directors, the teaching staff of Christ University in Pacific has resulted in the award of the full registration of this tertiary institute with university status. In fact, it is a historical and significant milestone in academia right here at the Tonga. Being this recognition of Christ University of the Pacific as a fully registered university, it has thus enabled the framework in which
Christ University work in collaboration with other universities. The spin-off of the milestones that I have alluded to earlier in this speech is the award of the first postdoctoral scholarship to Dr. Paula at Edith Cowan University in Western Australia. Dedicated to the supervision, mentoring, guidance, support from his supervisors, Professor Brian Gibson, and Associate Professor Ringo Louis. And as far as I'm concerned, all of the aforementioned are worthy of celebration. On behalf of the Vice Chancellor, the Board of Directors, staff of Christ University Pacific, I wish you all a joyous occasion. Tua of Latu.
Ie malae rotonga ia ki drone o puna takai holo ai. Ka ko whambe ke whanau ke nau sio ki ai, he koe teknolosia ni o e kaha u. Koe alu a mamani e me alu ia ki he drone. Aini, o vilo holo koe ni i malae. Koe tau koe he kaha u, e ngau e pe drone ia. Rotonga ngā ke kau Amerika drone hono pana e ngai tāketi lalahi koe i mamani muna whamu koe ke tāketi. Koe ngai mea ke. O sai apito e drone he ngai mea lahi, e lava pe foki ake ngau e ngau e whihala ake. Hange koe spy, e lava pe ake spy he kau ngā api, pe koha whainga whitupe. Ke ne aru e ke a whaitā o mai ngai mea koe ia. Ka koe teknolosia ia, ka whamu ke tau una te gai he kaha u, ka o mia ka te tau tolu, ke tau whiawat moia.
kau whai ako. Katoa ka whai ako. Pea mo o mo Tongatapu koe ahoni. Mai a kafa pakola. Pea mo malon kafa. Koe tau oange hamea mai matanga. Ke tuku aki tau katoanga koe ahoni. This is an annual event. It's called the Professor's Dance. I would like to thank Professor Cusack and his family, Professor Lee, Dr. Moimoi, and all the lecturers and visiting professors and lecturers. Thank you so much for the entertainment. At Christ University, we laugh, we study, we give certificates, and we dance. And we praise God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Ki mua pe whakahoko atu ai wala koia o le sieri, ate kore koeni. Ina utolu koenu responsible ke ngahi umu. Pamore more, penutaki mai ki he api koia tātai Palestini, o kwae ngahi koloa ke ave whataha mo ngahi umu. Te ria na ave na tāpe umu ka kwae ngahi koloa ke ave whataha, pe unau taitari atu ki atu ngahi koloa. Koia, ina utolu koe, unau tonga ngai ta whakoe ke umu, ura penutaki mai ki he api tātai Palestini, ke whakakata whatongia koia, pe toki ave ngahi umu. Ta hoko atu ki he whahoko koia o wala o le sier safi. Ko whaatolo atu. Ta kokole ke uhupanga, e whatapu ko o te awhaki e pangaini. Kaya tāmo e whinemotuani ki whahoko atu e wala o e whinemotu aku. Ne kauhi whalangilangi o tua e aho. Whalangilangi o ku hoko e ahoni ko e whalanga manatu. Ke ki whamiri ko eni. Me hoko o mātua ko e paionia o se stoka i kolome tahiwa fitu walu. Ka e tau whanoa, ko lawe hona o te tine lahi. Ke whalangilongi o tua o aho ko eni. Whahoko atu e mo puna koine ki tauolunga, ki ai ono ki tek-teki, mo ki koloa, whakamātelia o tuku i loto, ke tokoni mo lango maki atu ki he whatongia o siasi ta moe ako. Lewe i malanga ka tatau atu.
to e whamalo ke ale seri ka mai whabiri hono katoa. Honga ia lahi ho mauloto i he whameite, ka mai wala, wapare, ka koni whakaseniti, ki he ngawe ko ia asiasi i he University o Kalaisi. Ofa ke whai tāpo e kina ki mautolu e o toa mafi. Talunga ko ia ke somi are, tāpuni mai pāngai tahafe. Pāngai tahafe, talunga ke somi are. Talunga sokopet finau, tāpuni mai pāngai wafe. Pāngai wafe, talunga sokopet finau. Ko e ngahi makasini ko ia ai university. Wafe tahaono, tahafitu, tahawalo. Tonga mau heni ai ngahi makasini ko ia, ka bau ke fie mau, pāngai tolu noa. Whakamāmā pe hea honi, pāngai tolu noa. Mo turi mai he kwai ke lahi, limited edition pe. Pāngai tolu noa, whamamā ko ia o ahoni. Tau hoko atu ki he wala ko ia o Maia Kafa Pakola. Maia Kafa Pakola, ta e whasko ni, mo hoko atu ki loto, ke whahoko ai whatongia ko ia. Whanau wana university, ko e toko ni lahi te mou whai hono whetuku mai ko loa ki tua, whetuku mai ki hene. Wala o Siaosi, Pakola Maia Kafa. Me i pangai hapai, Nomuka, Apia, Western Samoa. Ko e teki o e taurunga ko e ni. Mo e wala o Siaosi, Pakola Maia Kafa, ko e paanga e tahamano. Paanga e tahamano, tekia e taurunga ko e ni. Fakafeta'i ki he ngawe ko ia ai university. Ko e wala ka mā a e seniti Fakafeta'i ki he ngawe ai university. Ko re tai
Oatu e whamalolo tahunga ia moni ki a mai kafa ka masilipa po whamiri. Whamalola au pito i he wala, pehe ki he seni ti, tokoni lahi au pito ki tau ngāwe. Whamalola ka mreane lava mai mi Amerika, tau Fakafeta'i i he malari o ahoni. Ofa ke whai tāpu e kina lahi ki mautolu e o tua mafi, pia ke ana e langi pia moe koloria. Ta hoko atu ki he wala ko ia o la ta whangalahi, ta mai fasi ka nau hoko atu ki loto, wha hoko atu ka nau ai whatongia ko ia. Pataki e tolta hayo tua asia yo tau hawanga. Patapati e tahata ek sekretari e siasi le sias kolo. Pehe ke tahata ek Palestine malolo sias Brasiliana. Kau mai kau fayako investi. Ko fatula watu pamoja tala aho katumpe mua ke kawe poe fie ahkani ko Fakafeta'i lahi I helave ki fine motuane huela mama o tua o inasia e fin motua ta ilo koen koe wala o ki fine motuani ko fala paongo ongo kumi pa molu ake fatualu mono ki kato mirimiri pa kono ki tek-teki ko paanga tahafe malo opito Kore taia te fasi, fai whameite, taulunga koeni. Mama
koutou tau fiefia te aoni. Whamarolahi atu I he wala, ka mai whakameite, ka mai senite. Honga ia lahi ho mauloto, whakakoloa me tāpuaki, tau nasi kotoa ai. Oho ke whai tāpu e kina ki mautolu e tua mafi, pia ke tau lofu, ai ne whetongi, ai ngahi koloa, mo le rei kotoa pe, mo whai nasi aki mautolu e haoni. Tau hoko atu ki he ngahi wala koeni, e whahoko atu ia e Lobet Kafa, pia mo hoko. Tulou. Ata ke whakahoko atu e ki whatongia koe ni. Hange be ko tau tala koe re o pe ukalanga he toa wha. Ko whatongia ia he whamiri koe ni tala mai ke uhau pe o rea. Koe re o pe. Maguai e maa whana. Hau sia e tau whango fulu e sia sipa koe kamata ni tau katoa ngā Tongatapu mo e ua mo hapai. Wawau, niua mo muri. Koe fuafua katoa ngā eni o tau whanoa, koe whake ngahi matai tohi. He koe ano ko nina kamata ki a e a ko he walu noa. Ka ko kore pe ke ufanga te ngai Whakatapu o si a whaki. Ka tā mo o koe fure o koe ni ke whakahoko atu. Ko toko fitu o whangapusi a ki. Whangapiki lau. He api ko maa se ia. Ko fie au sia tau whanoa koe toko fitu. O unau piki mai ke he api koe ni. Leo ko ririu he taimini koe kapu. Koe Christ University in Pacific. Koe ulo aki. Koe kau ngau e whakasekeritari ne matai warea ai ICV ka nau whakalama I ki nau tolu. O kau ia I he tau whanoa he ahoni. Mo li whake tau ngai matai tohi certificate I he tangau e whakasekeritari e toko whaa koe ni. Ko toki lupe kofe. Ka kau mai a me niwa Tongatapu nofo I puke. Te aku o takai whala I pe ia ki kolofo ou. Whangapusi a ki eni. O guiai pia mo vai tau sala kofe. Ko toko ua akia. Ta guiai mo luseane loto a. Koe pusiaki mo ia e taha. Ta ko toko wha ko ulaki tariu ia tohi mo ui kafa. Koe pusiaki mo ia e taha. Fakafeta'i e gina I kai ke maungata pe he ako whasekeritari. Na ia e nihi na e whenga atu he ta whake tipiloma ki he CUP. Ko veni sa o lotu Pacific. Ko whakapusi ako ni ko toko taha pe mo tua tangata ai. Ko api ko maa se ia ko e lahi taha ko tunga fine maa tua pe. Ko e whika hono hoko. Ko e tau wawhea ke ia ke hongo matai tohi, maa e ua. Ko toko taha nai mau ki Whaingamali o lawat ki siaina. Ta koe ako nai o whai he kau siaina, koe o ako ke nahi mea tahi. Mea ko toa pe o tahi. He koe sio maa siaina ke Pasifiki, koe tahi ata pe. He koe foi piriote. Ta koe mea nana o ako, ha mea pe ala mau I tahi ke aonga ki siaina. Ai ako ki whine motua o kawat ki ai. Ko tupou, seini, price. Ko toko taha o haana koe whakapusi aki. Sa kui ai pia moi tauhi. Pia koe tiko nesi ai whakapusi aki. Ko Susana niu whauta aufa. Pia ko maastai ai ua. Pia ko fia mo tua koe ni keu. Takai whala mo au foke whamiri koe. Ko hinga ya pe atu ko ele o pe au. O kukalanga e fu manafa ko eni. Ano ko ula Lavengamalie e. Ko o falahi ake te kumau tonu. O falahi ake kau palo fesa, kau takilotu.
Mok mau tolu ko to ape ko mo me amai ke fai whakalang langi o ahon. O kuhonga ia ai api ko maase ia. Nai hono kakai lotu mo oni o nau tohe kua hiri. Ta koe ola ane nau lotu mo oni kawa toko fitu a koe ni. Ka ke kawa uia he lau. Ka kou lau he kau. Fie fia. Ka matanga ne tau katoa ngā. Lifang matai tohi. Te ulau pe au ka matanga ne katoa ngā tau whanua. Ko kawa he lau. Kau au toko fitu koe ni he fie fia. Whakailonga. Kua tau ke tumu. Ai visone, na ange he otua, he ne tamayo eiki, nengo mo hiki atu. Kau mai tamayo eiki o lotonga, tō whatongia, taimi lo lotonga. O mawa e apu koni o maaseia, pia kua hoko e ahon ko university. Ko ia ko ukore pe, e hoko atu e lea eke kakai ko ona, a e le o koni o kukalanga. Mea magi ai. Patulou atu. Tulou atu. Patapu atu ki he kou eiki ko tawa peku mo mea mai. Patapu atu ki he kau pate kau. Patapu atu ki a Alfred Mone. Alfred Mone ko pangamoko punai. Ko fie lahi e ahon e kuakai atu ki a teku. Siasi, ko fie e tōtua, pea hulu, pea lahi, he kua ola, ai ngawe ai eiki, he whatutu ai Palestini, o palai atu Palestini, uma ai hoa, siasi i katoa. Kaya me ai ai mau, ko pala wangokung, a pea ke lau te fuhi. Ke ake patwha, ono ongo kato teu. Na mo ki panga pe e ni mafe. Koia pe, ai ki panga ku mau, e whaia ke ai lua, ki he eiki, i he aho koe. Kato ai whanau koe ni, ko whamopuna ko te wapea ana kata mu maase ia, o whalahi atu. Patako tā mai re mai whasi. Vai que fala meio, fala meio.
Malolo Tonga ia ki a lopeti mooko mo e kotoa whangapusi aki mo family mo whanau mo whangamopuna no katoa i e wala ka maa e seniti mo me awha mai a honi ke tokoni ke tau ngā ue ko e mea whawhiawhia e tau sio ke tau whanau na tupu ake mau e tapu ake ako mau e ngahi whakailonga ako mo e ngahi matai tohi i hono sena koe na mo ui hina whanonga koe ke kau ofa ke whaitabu e kina ki mo tolo no katoa e o toa mafi kore ke whanau tō mai mua ai wala koni kui malae kai ata mai ai tau hoko atu ke wala o pen la kai ta mua hawhasi ke nau hoko atu a kiloto whae nau whameite mo e whahoko e nau wala o pen la kai ko e taurunga koe le sel safina whiungai mo e tahafe wange au tolunga furu mātoro Talunga ko ia saos mai ka whawhengu mo tahamano wangea whitunoa. Talunga ko ia alata whangalahi mo tahawhe wangea mawhitu. Fakafeta'i ke iki whamalolahi atu e ngā seniti ko ia mo mea whamai i ahoni. Ka koe whashe ne tā atu ke hoko atu aki mala a wala ko ia oku hoko. Fakafeta'i, pa te utoi fakafeta'i. Pa malo ki o tua mafi ko i hinga koe aha whakaafo ofa. Neonga koe whakatū he tangata. Ka whakahoko he o tua ke tau kātoa ngā ke ahoni. Ai mea ofa mahu inga koe māmā koe ne omi ki o tau whahinga mo i whangatoko ua. Ta mai konga ane o nau tau au sia ai fia o aha koe ni. Kai te utoi whakaloloa. Te kore peke hufanga ngai whakatapu. Ko ose ona whakatapua me he tuunga o e api tupua ko e ni. Au kore ke hufanga ai, kai o atu haki pui tua. Ki maalari o e toko taha ko ia na nei kuna kafa, ai ako o e aha ko e ni. Ko toko tahani ko peni la kai, ko ne lele mai me he lolo halai walu. Funga o ne tare ka na ne hiki fonua o nofo fonua i he ese o longo folau. Tu unga ai e ne mau e langi o e ahoni ko e pou kakato ai ese longo folau. O ese salote ko i ai ko kore atu tangata i fonua o vavau ko koe peo ke lele mai me lolo me vavau. Kore atu ke mea mai ki loto si whaka ke ta fia whakataha. O te ke tokanga koe ki he tō laha, koe ke ta fia tau he ko ta loto pe ko ta rea pe he, ko e loto pe ko e vavau ko e mawhana atu. Ko e ki i lai lo a kau o kui loto. Ko e whala wango kumi, whala hine hina wango kumi, awhi ake ai fuatanga, pe a kono whamolu ko e mea hine hina, ute hongo fulu. Pea mo ngai whamolu mo ki kato mea whanam le leigo na. Pea koe teki o e tau olunga, koe pāngai wāwhi.
Kwa kotoa ia ki siasi. Kai ha mea mau. Ko ofa mo e tokoni na e whai he siasi ki a te au i hono a ko i au. O kulahi whau ka ki kai ha mea mau ki whakahonga. Ko ia kou kore ki tā mea. Tā ha whasi, ka whaka me i te he ilo na ao ngā atu ki aho. Te mono kātoa ngā tua o whai ki atu. Mamau, mana tu e lau whika tātaha. Mamau, hau katoa ki loto. Mana tu e lau whika tātaha, mamau. Whamalo loto honga ia ki he whamiri, ki he whameite, ka wā ai wala, ke ngai whakapare, ofa ke whai tāpu e kina ki mautolu, e heo tua mafi. Pea ke tau moriri umai ngahi tāpu aki, ke ne whafoki atu, ke ngahi kato masiva ko ia ne whai me ai, ai ngahi whoaki, o ia honi. Ofa ke whamalo no lau mare a te ki mautolu, ka ke tataki, e tau whanonga. Kore ke whanau, tō mai ai wala koni kui malae, kai ata ai malae ke wala hono hoko. Koe wala koi a Susana, tupo me whangapusiaki, whengo me panga ni mawhe ma walunoa. Tā puni mai ai tauolonga a se misi, mo osai malpo, se misi mo osai malpo, panga toluafe. Panga toluafe, tā puni mai taulunga koi a se misi mo osai malpo. Kore ke tā mai whasi ta hoko atu ke wala no hoko. Wala o se misi, tui mor lalo hopoi. Tā mai whasi ka nau hoko atu ki malae. Hey yo, big wave. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck and so jump in.
lailo ai tangata eki Palestine malolo o sia Siliana. Pe pehe ki tangata eki sekretari ai sia stoka ikolo ya kalaisi pe moha atakilotu. Ta ko fakatulo watu kai ata mo ko Lavengamalie koeni ke fakahoko atu ai ki fakamehite koeni. Ko ki lailo akau o kutuku ko vala ia se misi tu o tu motu lalo hopoi. Ta ko tek o kaunanga taulunga ko paanga i wafi ko mea ofa pe ai tamai o eki o ko ona e aho pe pehe ki ono ki family malo. Ata malae ke babau ko tope. Hingoa ko tu o tu motu lalo tau manatu ke ngahi o tu motu babau. Ta mai fasi ka tau hoko atu.
atu e whakamalo to honga ia moni ke family Fakafeta'i mo whakamalo lahi au pito a pito ka tek mauto. Tuku moe a honi i he wala ka ma a seniti mo whakameite o whai tāpu e kina ki mautolo e toa mafi pea ke taulo fu mai e ne keresi pea ke ne whakafoki atu ai ngahi tāpu aki ke ngahi kato masiva ne whai mi ai ai ngahi fuaki ko ia o ahoni. Ko e taurunga ko ia pen la kai na whiungo pāngai wafe tolungeau ua tolu. Pāngai wafe tolungeau ua tolu. Ko tui ko e lava ia ai ngahi wala. Lava ia ai ngahi wala. E hoko atu ai whanau university o whainau item whaosi ko nau whaiwa whaka Afrika. Ko e whaiwa ko ia o talanoa ke he ikuna nai whai e kalaisi i he kolosi. Neongo te tau talanoa i hangahi ikuna, i he ngahi eria ke he kehe. Kai ke ne kunga ke he ikuna whakaofo na whai e kalaisi i he kolosi i kare vare. Ikuna ia mate, ikuna ia setane, ikuna ia angahala, totongi ho tau mua. Whaava matapā nai mapuni he mui tainga tā. Pea tuangi ke tau alu ko tau ataina. Pea talu me aho ko ia, moi malanga ko toa ulu ha tangata ke fia i he ikuna ko ia. Pea ko ikuna ko ia toronga mai, tau fie tangata, mo fie fine i he kolosi. I kolosi ko ia ko ene tāri ki a whainga halape. Ko e tāri a kalaisi ki he palparema tangata ene whainga hala. Pane totongi o ova i he moua. Ki tau inasi lo ua. He whaiwha mui fungani. Ai o tua mafi. After this item, I would like to warn the professors, the lecturers, and our visitors from overseas. After this item, I will call upon you to provide entertainment by dancing in the annual professor and lecturers dance. So get ready.
mamalo ki he whanau, nao mai ke teu e na fwoi taolunga koe na ai palasi ke tātuku akia. La
lava ia o e programa whamite koia o e whiawhini. Ka kou kore ki he tātai Palestini whamoremore. O whamaa popo tau whiohi i a honi. Pia mo whai ha tau lot whaos. Kou kore keu toi whakatapu ai pe ki he taiha mai ai a laumari e ma oni oni a whio kakato i a tek tau tolu ko hono kakai he whia tau whai i he aho ko eni he ki konga ano ko eni o Lavengamalie e whatapu foki ki he tātai Palestini ma lolo o e siasi wesiana tau ataina o Tonga fai whekau Tongatapu alfalet mone pia moe mea fuoloa i heni o tau lotolotonga moe whia oku whai whatapu ke sekreta lahi sas tokai kolo i a kalaisi fai kauni sias kolo moha tau la eiki pehe ai whatapu ki he kaupalo fesa ki a Professor Brian Cusick o ma Professor Lee a pehe ki a Professor Steve Kuma i kai ke ngatai ka nau ngai family pea ki he tōtaha ke speaker a ko eni ki a Dr. ki a and Mrs. Kenneth Romines Fakafeta'i lai ki he eiki pea moe whamalo fo ki a teki mautolu si ngai mātua mo mea fuoloa i heni pei kai ke ngatai kai whai mai ai poupou ki he whia ai whanau ko hui ko ngahi kuna o e aho ko e ni peo tau tuku ko loria mo Fakafeta'i ai ki o tua mafi ko e ahoni o kuhange pe ai aho ko e ni ki he University o Kalaisi i he Pasifiki hano aho toki hufi. Neo nai whakautu eni, whakautu whakaanganga i Amerika i tāhiwa tōlu. Nganai kai ha hufi. Pea whakautu i Tongani tāhiwa hiwa whā i kai ke whai ha hufi. Kai whakahovare pe ai aho ko eni, i he tau whangofuru o e siasini. O whahoko e o tua hafo i mea whakahistoria. I he historia o e siasi pea ki he ako anga ko eni University o Kalaisi. Aho hufi. Ne ongo ai ngahi rifaki matai tohi, tautou whai i he kuohiri. Kai ke ano tatau, pea moe ako e. Uloaki pe i he awhio, ai hau o Tonga, King Tupouono, pea pehe ke tahine kuina naspau. Kai pehe ke kautaki lotu, mai ho eiki no pere, pehe ke ho eiki minista. Ma ai kau taki o e ngahi pot ngau e pure anga mo ngai siasi pe pehe ke fonua. Toko lahi au pito whai kau kaua. Pahono toki hufi eni. Pe au tau Fakafeta'i. Koe o tua o historia. Ne mahu inga ia he mea kotoa pe hoko i hono mamani. Ka koe ia pe ai tala koe asione, kosperi vai rak vesiono. O wikai ke iai ha mea ai tae hoko mai ki he mamani, ka kupau ke pasi mai me ene afio. Ono whare ai taha, he kai ke ha mea ke whakaata ke kau he historia. Ka ua ku whakaata mai ka me he ene afio. Koe ia koe ahoni,
Ao folahi au pito. I kai te tau palani. I kai ke iai havisone mama o ia. Tene lava ke kātoi pe makupusi ai aho ko eni monongahi whakakaukau. Kai he tae hā mai he funga o ene ofa mo o ni. O wale pe a tāwalu o tisema wafe tahavalu o tau iheni. I he aho ko e ni pia monowhahinga tokonaki whai e he otua. Hange ko iana tau whanongo pe ki ai ane nai. I he aho tokonaki neongo e uhalahi. Whatape otua whai ai whanonga ki ene awhio o whakamalo. Pia i he aho ko e ni uhalahi ane awhi. Pia pehe ki ane po. Kai Fakafeta'i hangai o tua o whakalao lao. He kune whina ngalo ke hoko ai historia. Ko ia i he hoko ai mea ko ia ko whotutu ai tai hā mai. Gai ngā historia whai he tangata. Kau te ai mo ngā historia o tua ne whotutu. I he tau kau ai vela lai o tau loto. Me tau Fakafeta'i lai. Ki he ene awhio. Tau fie fia. Fie fia lahi au pito. Loto lelei. Loto maulalo. Kau taki lotu. Kanau kau whataha mai. E aho ko e ni. O hange pe ha hufi. Ko tok whakahoko ia. Ko ha university. Pasi. Ke whotu. Pei kai ke ngatai. Ka koe whotu. Ko tau ki i whonuani. Ko iha kui ai whamalo. Pena talange pe ki trolahi kau taki lotu ane nai. E whamalo. Ko talange. E ai koe ke whotu koe ai university. Iai e ngahi taimi eni ihi. Ngahi po eni ihi. Hange ko takataka i rifia. Whakaukau. Koe university. Koe mea whakakoloa. Kai he taimi tā tau pe, ka kai ke tokonaki, koe fuuman whe kai lahi e, koe monster. Tene lava o taki hei, o whaka auhai kuonga. Kai Fakafeta'i, tu mai a haa karistiane, tu whataha. A koe mena fia lahi ai. Hei kai ke lavai, e kai ngaloto kai kolope ke puke ai whakakoloa oi malae oi ilo oi university ke puke ki he mea totonu ki a kalaisi ki e ma ka toa kau karistiane kau takilotu whonua ko eni ke tau tekelere ai ngahi mea whaka a fotunga ke whakapespesi mai i he mea ko e ni. Ke hange ha fu mea ke he. Mo hange ha whiri o ha atangata. Ai o tau ilo. Lahi ngai university toto atu e ngai mea whakateknolosia. Ka koe nau whakaauha koe ai kakai ake a ngai kemikare. Koe ngai nau ia nau mau he university. Pea u tau kai ke tau loto pe he. No hinga e tau loto. Tu whakataha kotoa pe a kakai loto e whonuani. Te ke ia tu pe oua e whakapespesi. Kai whakafotunga mai aki ai whofonga ofa. Tama ko ia na ne whaki a ene mo ui. I he funga mo unga. Mono tata ke tafe. Ke ave e tawanga hala. Pe ane toi tu. Ke tau inasi i hono i vi. Ene mo ui fo ou. Pake tau whai a whina ngalo o ene a whio. Lono tonga tau kei mau whai mamarite. Te tawha aki ko eni o e kau mai. Ko ia ai whakamalo pako Fakafeta'i. Kei heni pe ai tangata eiki Palestini malolo. O whakafofongai mai. Puhaki mai koi api au pito e a koini. Kai Fakafeta'i. Tau tu whakataha.
hoko ai mea o tauloto ke tuu kua whakakoloa o i kai ko amala ke whanua ko eni. Tau ilo, pihai ani ihi, tau whanau ko ki muri, na wako ngai university, na hau nau tolu mo tala noa ke he, tala mai tō kua, ne kai ke whakatupa mamania e autua, ne tuku peia ia te ia pe, kai ke tau loto ki ai. Tau loto, ko ringai e tawhaki e taha university, ko tawhaki mo oni ia. E koe ukotoa e university na tau whanong kiano whamatala ane nai, i iu lope mga i wheitu ko ia, o tu ukotoa e ngai sias whakaristiane. Pea koe whanau tama ia ai sias whakaristiane ai university. Koe taim pe koe umawahe rewa ai o tua me ai, whakapespesi rewa ai university o hangeha monster. Tene keina e tō tangata, pa tene ai ke kovi a ngai kuonga, e hoko e mala, ke mo uia e kakai. Kai Fakafeta'i, whai tokonia ki tau tolu e o tua mafi, tau ikuna i ai ahoni. Whai ai whakamalo, i kau palo whesa, malo lahi au pito, au fuato, hono popo, lotu, teke alangi o kalaisi, ke tau fia kotoa ai, he aho ko eni. A be ku whakamalo, congratulate, ai ka wikuna, me heongo tangata, Tongatapu filosofa, be ke kau masters, kau mai, kau mataitohi, kau diploma, AA, kau certificate, whitai ki hei ki, e tokoni atua, ki homo ui ke aonga maana, ke ne whai hono whina ngalo, lo Tonga, tau ke i heni, ta whaaki ko eni o e kau mai. Ko iau ki ai, fia mo e whamalola, whamalo at ke ngai whamiri, o e teu, o e ngai te pire, o e aho ko eni. Wha fia, tau whamalo ki he otua. Tau ilo, longa otua e tau whiohi. Na mei he holo i o lunga, o a mai pe ki heni. Mo tau ngai fia. Tawang ki hei ki, iai e tokolahi, nau mātou ko foki ki muri, e aho a pongi, pe koe wike pe ko e ni, koe turi, koe hui, koe whaita, Christmasi, mo e tau fo o. Rai ai whatawange, mo e tala monu, pa mo e tala tāpua ki lahi, kia tek mou tolu kotoa pe, iai ha mou foki atu, malo se o mau lava mai, kai ke whai ngofua, kai loto aki, mo e lotu, mo e ofa, mo e kawhi e kau whataha, mo mau i heni, Fakafeta'i, ofa ke mau mauha, Christmas fia, ma tau fo o, fonu, i he monu ia. Ma malo foki ke ngai mitia, tau i he le tio Tonga mo e televisione, le tio valu fitu, a pehe foki ki a Paula Moimoi, toki tau mai pe ani hengi, au ne hanga o atu, a ngai mea lahi o e poro kalamani ki tua pureanga, i he ngalu o pe. Fakafeta'i ke ki o mou kau mai, Fakafeta'i ke ki e tau tu whakataha, Fakafeta'i ke ki o mou whaifatongia, e ngai katoanga ke o tau ki whonua, i he aho ko eni. May I just say words of thank you to Professor Cusick and all the professors from New Zealand, Professor Lee from South Korea, and a special thanks to Dr. Kenneth Romines and his good wife, Robin. Thank you for coming. May God bless you. We enjoy your company very much. We enjoy everything that you have done for us in the past
and even today, the wonderful messages that we have received from Dr. Romains, reminding us of Christ-centered leadership. Yes, we should take them into heart, will help us in our life journey, encouraging us in the good faith in our Lord Jesus Christ, and also the good words of welcome from Professor Brian Cusack. Thank you, sir. You have done a lot to this institution. May God bless you and your good family. And to you all the good professors from overseas, and also to Tomasi. Tomasi, I have been here for almost 3 months, and he's going back to his beloved Republic, Czech Republic, on Saturday. Tomasi, thank you for coming. We'll miss you, and thank you for putting up with the Tongan life that we have imposed on you, both in your accommodation and also the very rough meals that have been accorded to you by the people of Masaya Plaza. Thank you for coming. We do hope you will come back next year. The president of your university, the rector is going to come here in January. We'd like to ask him for you to come back again. Then, if he still want to come back to Tonga. But we thank you for all the good work you have done single-handedly. All the 3 courses, they were not easy courses, but you've done your best and has been achieved very good success. Kore ke tau paspas ko toa ke kau Professor Moimoi. Thank you, giving cross of thanks, great indebtedness in our part to you good people for helping us in this venture. Kai ke opala ya tua pito, matake ki ke mo mama Christmasi fia pe amoe ta fo pon e monu kai ke tu ko ta lotu ke ki fonuan ke ta ki ai mea ko ha ko imamani o tu os mateu teu pe Tonga ya os o mai to ta ni nai o tu i fa ai ki o kuloto ane pe mai ai ki o bisone ki o kuloto ane nai kai te nau pe we ya ta Tonga pa o te nau ke ka pe ya te ane we ta si pe ta ko Drama Sleri for Campo. The old one I find that a book e te pau na kura hau te tu pe no ki fa a mai ki o to fa class me tanto ka ka book que tu for pe que a boy for aqui mas tal que eu tava tu que hoje que canto faga ha mafai ai otua mas tem fai me faga que fono na ne fi wange ia que oluna que ne toka o que tava que que família bem ha família toa pe kai na Tonga feito ko toa pe o otu motu anga ofa kui ai makasini ai university kui pe koi kap si upi koi kap o e koi makasini wafe tahao no
mo makasini o wafe ta fitu ta valu a mo tolu ko toa pe ai kau kesti mo ma ave a mo ai makasini ta totongi o ku panga ia tolu noa o mamafa ai paki a mo tolu ko e ahoni a pau te ha o mausia tu e ama ai makasini ka koe a ke alu moia ke tokoni yo whakau kau tāke hoko mai kau he ako e university koia i a kalaisi mau ofa lahi atu au pito he huafa o tau eiki ko sisu kalaisi kōkore ke mou kātaki ke tau hiwatuku yo no tolungi au fitungo fulu maua o e himi ko hiwa o e kirismasi Ihe kuong, ihe hoko ai kuonga, whakaha e Daniela, alo i mai a sisu, ko tui o siutea, ani maki mei hahake, na nau whaka iloia. Whakaosi, ke te tui aki koe, atua e matai koloa, ke te taula eiki aki, o te hupe iho hingoa, o te mana tua mau, si o nofo i whaitoka. Tui aki koe, mafi ko ha mautoi lea e fai mea kotoa pe o ke kau ai o whaafo mea kotoa pe o ku ke fai o whaka a mata o ke pe ai afiona na koe o tua ai afiona o kotoa o universi Neongo kwai ai ni ihi whengalahi e whiri whakaikai i aheo awhio whamalo e whakatotoka whamalo ai whai whakamore more tua mafi o e tuku e ngawe mai ho lau maari e ma oni mo lelei yo mau ki fonuani mo mamani ki ai peo mau ngai whai ngā maari mau whatomala mau whoki he awhiona mau whai ho whina ngā lo mau omi hangahi ngā welelei mo langa hake ho mau kauwai pe kai ia ko ia pe ke teu ai langi ke mau nofo tae ngatai mau tu koloria mea kotoa pe oi ahoni ena awhifio mo koloa i he holo kau maa fok e o tua a ho kau takilo tu kau minista mo nau tolu kau palofesa i he mala e ko eni ko lava ai fia pea ko lava ai ngahi mea ke pea mau loto pe ke hanga ke haki o afio ko koe ia ai o tua mauai pe pea loto aki pe ai afiona e taimi kotoa o au ke paanga ngalu o e mau nofo taimi ke o wai pe ai langi
Moi nge ia, o nau ia, o taingata, pea taingata. Mau kore kotoa e ngai me ani, ia sisu kalaisi koho alo, ka koho mau whakamo ui. E meni pea koe keresi ai eiki ko sisu kalaisi, o whalahi ai o tua koe tamai. Whiohio e lau mari e mauni o ni, ke a teki mautolu kotoa pe ia he whiawhini, pea ke oa nā hiri, kai whai pe o tae ngata. Amen. Koe katoa ho mau ofa, o mau omi, i he whiohio e aho ko e ni, pea mo e tuku mo ui, ai ngai tau o lunga e kau i kuna he ahoni, whiunga mo e pānga e tolu mano, hivange au, ua fulu mā hiva, ka Fakafeta'i. $30,929 Fakafeta'i paanga, Fakafeta'i ki he eiki. Malo au pito, hanga ke tawhaki, lulululu, pa ke talangi. Malo e lava mai ke tau katoanga, tāpua ki lai ko he eiki, aho e Christmasi mo e tau ko o. Shalom. Dice, iya. Mau ba? Iya, mau.